Gukirite ituria keha mucini kwa Mary Okoth mwena wa Webuye thutha wa muthuri wake uria ni Muruti wira wa kambuni uthondeki wa maratathi ya Paper gukwira wira-ini thutha wa kuhihinywo ngingo ni macini na akua hau. Umu muthenya oteria ngi kuri Mary Okoth agiciria muthuri wake guthie wira-ini na acoke mucii ota mutugo no acoka gutugwo ni ndumiriri atekwirigireire egie gikuo kia muthuri wake ndeto iria mutigiri ari na kimako akirigwo ni wagwika. Alitoka kama yeye ni mzima, alafu kufika saa moja jirani akakuja hapa akaniita akaniambia amesikia ajali imefanyika kwa factory kwa Paper, na tukaenda na yeye. Wakati yenye tulienda kufika kwa gate wakatufungulia tukaingia, ili tuingie ndani nione ni wapi, walikataa tungeweza kuingia kwa factory ndani kwa masini pali yenye alikuwa amefanya nini, amenyongwa na masini. Kurigana na muruna wa mutigairi Vitalis Masache onake danetikia mu makorirwo matigana riria kumaga wira nake Joram Okoth mutigairi nirio ekuhuraga kirore gya kuingira wira no thutha wa gukinya mucii ona atahumukite ahurirwo thimu amenyithio mzee Joram nyarikitie gukua. Vile naongea hivi sasa tuko Lukulu mojari, tumepata nafasi ya kuona mzee na tumeona vile mashini imemuua mwenzetu, ni ya kushangaza sana. Mary Okoth aihuirwo ni kieha gya kurwo ni muthuri wake ni amenereirio ria rugamiriri a kambuni iyo mamurigiriirie kuona muthuri wake otigariria akinyirwo moshari-ini. Hata vile alikufa vile walikuwa wanatoka na yeye waliniacha tu kwa Paper, hawakunichukua, sikuona mtu yoyote. Majirani yenye nilienda nao ndio niliwaona, na mimi tukatoka tukaenda mochari. Tumefika huko kwa mochari wakamuweka kwa mochari na wakamuacha huko, sijui kitu chochote. Ni atariirie mitangiko iria kiria gutungana nayo ya kurera ciana ciao. Huyu bwana yangu ndio msaidizi wangu, niko na watoto 9, sina kitu chochote. Yeye ndiye alikuwa anafanya kazi, analeta tunasomesa hao watoto wetu, na sasa vile hakuna, mimi sijui nianzie wapi. Hata mpango wenyewe sijaona kitu chochote. MCA wa mwena uyu Machani Mutoka nyoreti hogesha ugiteri gutafanya uthuthuria wa naihenya wegie mutino uyu niguo family ino ikorwo ikiona kihoto. And also I want to appeal to the security team, please do diligent, do the necessary to our people, do the necessary to this family, so that if Okoth ameenda lakini familia yake isiumie. Watu wa factory wasaidie nisindikize bwana yangu kwa amani, na wafuatilie wajue ni jambo gani ambayo inastahili wafanyie watoto wa Joram ambayo wamewacha. Haduini ha Kameme TV geto baithira wa Kihara.